لباجار حسکی جی پیواژوی قید کرنا همولاتین کرد ان سوریای یکو حتانها نهاتنا قید کرن و بین اسنامنه ایرو کتروجا خویا دویمینده. اف پیواژو پشتی پیمانا دناوبر قصده و حکومت آدمکیا سوریای ده و درخستنا بریارنامه سیزدان دسپیکره. لگوری بریارنامه همولاتین که نهاتنا قید کرن دکارن سردان ناوندین تایبت بکن و ناوین خود تومار بکن دا کو ناسنامه فرمی بستینن. اندامین کمیته قید کرنا همولاتیان جروجاوا تیوی را بحثاره و چونا خباتا قید کرنا ناسنامین ولاتیان کرن. هر وها دیار کرن کولگوری برنامه ده پیواژویا قید کرنه لحسکه حتی 12 تیرمه دوام بکه. ام سورتي وان وبصماتي وان 20 دقرن طبعا مرحله اول مطالباتي وان شيكرن لجاني اول وبشتي ما طلباتي وان شيكرن افانا راكرن شامي قاعده بيانات جوار شيكرن اجا ام انا الجوري قاعده بياناتي جو شامي داخستنن ام لفر سورتي وان وبصماتي وان دقرن وبشتي ام امام خلاص كان مرحله درجه جمعي قاضي وروسبيه الفي دفري ايوان ناس دكن وبشتي اريد كل سر جاوي هر مرحله دن او ايجابي في الشامي بشتي اوجي معاوني وزير داخليه خلاص بك جوان ايجاوي نه ايجاوي ببص من سر ناس ناما ومريوان سراس بس